Ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru mu Burusiya, umunsi Abarusiya bibukaho intsinzi batsinze Abanazi, biba ku itariki 9 z'ukwa gatanu, uyu munsi byari biryoshye cyane, akarasisi kari karyoshye cyane, ba Sekombata bari bitabiriye, abo bita ba veterani bari bitabiriye, abasaza b'inyenyeri nyinshi cyane, ubona ko bambaye impeta ahantu hose, bigaragaza ubutwari bagize muri iyi ntambara ya kabiri y'isi yose. Hari ijambo rero Vladimir Putin yavuze turi buze kugarukaho, tuze no guhuza uyu munsi n'uw'Abafaransa bizihije ku munsi w'ejo ku itariki 8, tunarebere hamwe amagambo Vladimir Putin yatangaje mu ijambo yavuze, ariko ikintu gikomeye tuza kugarukaho ni ikintu kijyanye no gupfobya amateka. Vladimir Putin yavuze ko abanyaburayi bashaka guhindura amateka. Ni ibiki bashaka guhindura? Ni muri podcast turabiganiraho, wibuka ko uruhare rwawe ni ingenzi. Icyo ntabonye wabonye cyangwa se icyo ntavuzeho muri iyi podcast wakitubwira muri comment. Nkibutsa n'abantu kuzajya mwibuka gusoma comment kuko habamo abantu batubwira ibintu byinshi tuba tutanavuzeho muri iki kiganiro kandi bikarushaho kuzuzanya. Abashya ikaze kandi murakoze gukanda kuri subscribe. Twagiye rero nk'uko nari mbivuze, umunsi ukomeye mu Burusiya, umunsi Abarusiya bibuka intambara batsinze, ariko akaba ari intambara Abarusiya batsinze batakaje abantu benshi cyane, kuko murabyibuka ko Abadage batangiye bakubita Abarusiya, Hitler arabakubita, intambara iba intambara. Stalin wayoboraga Uburusiya icyo gihe agerageza gusaba Abongereza n'Abanyamerika kugira ngo bagabe ibitero ku Badage bari bamaze gufata Ubufaransa, bagabe ibitero ku rundi ruhande, byibura Hitler arebe ko yakoroherwa mu ntambara. Aba rero ntago babyumvise, baramutereranye. Stalin arakubitwa paka Abadage bagera mu nkengero za Moscow, hamaze gupfa amamiliyoni y'abasirikari. Ubwo abaturage, iyo wumvise ngo hapfuye miliyoni y'abasirikari, amamiliyoni, ujye wumva ko abaturage hapfuye abantu benshi. N'intambara ushobora kubarira mu ubundi intambara ya kabiri y'isi yose mu Burayi yishe abantu barenga miliyoni 100. Ahangaha rero mu Burusiya ni hamwe mu habereye intambara zikomeye zitazibagirana. Iyo wumvishe nka Stalingrad ukumva amateka y'urugamba rwa Stalingrad, ukumva amateka y'intambara ya kabiri y'isi yose hariho hose yarimo kubera, ariko wumva ko aha mu Burusiya byari bikomeye. So Stalin rero yasabye Abongereza n'Abanyamerika kugira ngo bakore indi front, noneho yoroherwe. Aba baramutererana. Impamvu rero Abarusiya uyu munsi ari umunsi ukomeye, nuko muri uko gutereranwa kose no mu ntsinzwi bagize intambara igitangira, bakaburiramo n'abaturage benshi cyane, ndetse n'igihugu kigatakaza igice kinini, Abanazi bakagera ku marembo ya Moscow, Abarusiya bakabasha kwisuganya. Ari nayo mpamvu njya mbabwira, buriya inganda z'Abarusiya zirakomeye cyane, kubera ko intambara kugira ngo igere mu nkengero za Moscow, Stalin yari amaze gutakaza ibifaru utabara, amaze gutakaza indege utabara. Ubwo abasirikare bo sindi kubavuga, ndi kuvuga ibikoresho, ariko inganda zahise zongera zirisuganya, zirakora amasaha 24. Stalin abona izindi ntwaro n'ibifaru byo gukora contre-attaque. Mu gukora contre-attaque rero, icyo bise contre-offensive y'Abarusiya, bakubise Umudage baramushushubikana. Umunyamerika abonye Abadage batangiye gukubitwa, Umunyamerika abona gutangira iyo bita Normandie, operation ya Normandie cyangwa se jour J, igihe bambukira mu Bufaransa ngaha Normandie. Ariko mu by'ukuri Stalin yari yamaze kugira gutsinda Umunazi. Icyari gisigaye ni ikintu gutanguranwa kugera i Berlin. Muribuka ko Stalin yatanze Abanyamerika kugera Berlin kubera ko niwe muntu wari uri mu ntambara hagati, niko navuga. So rero mu ijambo rya Vladimir Putin yavuze ati Abanyaburayi barashaka kugoreka amateka cyangwa se guhindura amateka. Iki ni ikintu gikomeye cyane, muzanacunge muri ibi bihugu by'Uburayi. Nta na hamwe bajya bashaka kuvuga ko batabawe n'Uburusiya. Ubudage bugiye kubamira, batabawe n'Uburusiya. Icyo kintu Abanyaburayi baba bashaka kugipfundikira no kugica hejuru, kuko
iyi operasiyo ya Normandie ntabwo yari gushoboka iyo Stalin aza kuba atarimo gukubita Abadage ku yindi side abamereye nabi, ndetse ari no kubatsinda amaze no gufata n'umujenerali wabo ukomeye. Ntibyari gukunda. Kugoreka rero amateka, Abafaransa bakagera n'aho bizihiza nabo iyo ntsinzi ku Banazi. Njyewe njya nibaza n'ukuntu Abafaransa bizihiza intsinzi ku Banazi bikancanga. Batsinze iki? Abafaransa batsinze nde mu ntambara ya kabiri y'isi yose? Mu by'ukuri abantu bakurikiye iriya ntambara, Abafaransa bakubiswe rugikubita, igihugu cyabo kirakubitwa, De Gaulle azenguruka ibihugu n'ibihugu, ava mu Bufaransa arahunga, mwatsinze iyihe ntambara? Stalin watsinze intambara ntiyigeze ava mu Burusiya. Ariko biratangaza cyane iyo Abafaransa bishyira mu murongo w'abatsinze intambara ya kabiri y'isi yose. Mwayitsinze mute? Mwayitsinze mute? Rero nabo bizihije umunsi ejo, basanzwe batumiramo Uburusiya, kubera ko of course Uburusiya nibwo bwatabaye ubu Bufaransa bwari bwaramaze gufatwa na Hitler. Kuri iyi nshuro ntago batumiye iki? Abarusiya. Ndetse baranashaka gupfobya ayo mateka, bagahindura ayo mateka, bakaba nk'abantu batsinze intambara ya kabiri y'isi yose, nubwo atari ko bimeze. Nureba itangazamakuru ryabo, ukareba abasesenguzi bazana hano, menya ari ikintu baba babateguye umutwe, bakababwira ati ntihagire ahantu muvuga ko Abarusiya badutabaye. Ariko Abanyamerika naho hantu njya mbabwira ko buriya Abanyamerika mu ntambara zose baratirisha, ni abatirisheri. Abanyamerika nta ntambara ikomeye bararwana ngo barwane n'igihugu gikomeye, ntayo. Muribuka uburyo badropinze bombe atomike muri Hiroshima na Nagasaki. Akangaka wenda ndaza kukagarukaho mu kanya ndi kuvuga wenda kuri Stalin ndi gusoza ikiganiro. Ni Abayapani bari baratsinzwe intambara, kuko n'ubundi Hitler wari ufatanyijwe nabo nawe yari amaze gutsindwa intambara. Ni Vietnam bagiye barakubita, bagera aho ngaho abaturage kubera kwihagararaho nabo batakaza abaturage benshi kubera intwaro z'ubumara Abanyamerika bakoreshaga, batsindwa iyo ntambara, batsinzwe na Vietnam, batsindwa n'Abatalibani. Uyu munsi iyo ugiye kureba uburyo batsinze, bari mu murongo w'abatsinze intambara ya kabiri y'isi yose, ni abantu baje Hitler yamaze gutsindwa. Iyo n'iriya operasiyo ya Normandie itabaho, ndemeza ko Stalin yari kugera i Berlin, ubundi agakata akajya n'ipara akajya kubohora Ubufaransa hose akahabohora. Ibyo rero ni ibintu Abafaransa badashaka ko tuzajya twibuka, isi izajya yibuka, ikibuka ko Abasoviyeti aribo batabaye Uburayi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Biteye isoni rero kuba uyu munsi Abafaransa bifata kubera ngo ikibazo kiri muri Ukraine, bakizihiza uwo munsi bibagiwe uwabatabaye. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye. Ari nayo mpamvu Putin yongeye kwibutsa isi yose ko Abanyaburayi bashaka kugoreka amateka. Iyo bavuga ibihugu byatsinze intambara, bavuga ibihugu bigera muri 5 bingahe, ariko ntibavuga igihugu cyatumye ibyo bihugu bitsinda iyo ntambara. Ntabwo bivugwa. Ni nayo mpamvu muri experience buriya y'intambara ku Barusiya, intambara zose barwanye, ugiye no gusubira inyuma mu ntambara ya Napoleon arwana atera Abarusiya, aba bose bagiye batangira batsinda Abarusiya. Intambara zose Abarusiya bazitangira batsindwa, ariko amahindura yabo ni nka yandi ya Mukura bajya bavuga. Mwarabibonye no muri Ukraine, ubu ngubu ntabwo bashobora guhagarikwa muri advance barimo, cyangwa se mu kwigarura uduce barimo kuri uyu munsi, ntushobora kubahagarika. Kandi batangiye urugamba, mubona Abanyaburayi bafite ibintu byinshi byo kutwereka, bitwereka ko Abarusiya barimo gutsindwa intambara. So Stalin rero niwe watsinze intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo ntabwo ari ikintu tugomba kujya tunyura ku ruhande. Ntabwo ari ikintu tugomba kujya tunyura ku ruhande. Nyuma yaho rero
nyuma yaho Stalin impamvu uko kugoreka amateka ubwo ngiye gukomerezaho nyuma kugira ngo mwumve impamvu abanyaburayi bashaka kugoreka amateka. Nyuma yo gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose hakurikiye icyitwa intambara ya kabiri, hakurikiye intambara y'ubutita. Intambara y'ubutita kubera ko abitwaga ngo batsinze intambara y'isi ya kabiri bananiwe kumvikana ku bintu runaka kuri sisiteme bakoresha mu kuyobora isi, bituma bacikamo ibice. Habaho abakapitaliste, habaho n'abasosiyaliste cyangwa se abakominisite aribo ba Stalin. Ikintu cyabayeho ni iki? Yabaye bifu ikomeye, ibi bihugu bigashaka kurwana kubera ko ibi bihugu by'abanyaburayi byashakaga gusenya Uburusiya. Ari nayo mpamvu ba Masiki n'Abayapani bapfiriye muri biriya bitero, kandi Ubuyapani bwamaze gutsinda. Abanyamerika bakoze biriya bitero ku Buyapani kugira ngo bahabure Stalin. Bahabure Stalin abone ko babonye intwaro ibarenze, atangire yinjizwe mu mirongo yabo. So, akabazo rero nshaka kubaza uri bumbwire muri comment. Urumva mood Stalin yari arimo ari iyihe ubwo abanyamerika baturitsaga ibi bisasu? Nk'umuntu wari uhanganye nabo, yiteguye ko isaha n'isaha bamutera, nabo biteguye ko isaha ari isaha yabatera. Stalin ngewe numva yaguye mu kantu, byagenze bite? Mbwira nawe mood Stalin yaguyemo, kuko Stalin abanyamerika bagaragaje ibi bisasu nyuma y'imyaka 4 nibwo Stalin yabonye nawe igisasu cya kirimbuzi. Wenda tuzabigarukaho uburyo yakibonyemo, nabyo ni ibindi tuzakigarukaho. Ariko murumva mood yari arimo, abanyamerika bwa mbere baturitsa bombe atomike ntayo afite. Nikosa abanyamerika kugeza uyu munsi bajya bicuza bakavuga bati kiriya gihe, kubera ko buriya intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye Stalin ari umunyembaraga ku isi, ari umuntu utinyitse ku isi utapfa guhita wishoraho. Nicyo kintu cyakijije abasoviyeti, kubera ko Stalin yari afite abasirikari benshi, inganda ze zarakomeje ziracura, n'ibyo yagiye yigarurira kwa Hitler n'ibiki byose yari afite ibifaru byinshi cyane, afite amamisire menshi. Ibyo byose rero byagiye bituma abanyamerika batinya guhita biyangaja kuba barwana n'abasoviyeti, kandi n'abasoviyeti nabo imbere muri bo bari babizi ko badashobora guhita barwana n'abanyamerika, kuko bari bafite ibibazo byabo by'ubukungu, ibibazo byabo byashobora gutuma barwanya n'abanyamerika batarashoboraga gutsinda iyo ntambara. So abasoviyeti rero bagumaga bameze nk'abantu barimo gukanga abanyamerika kugira ngo bagume bakangarane. Bagira amahirwe, abanyamerika bajya muri icyo kintu imyaka 4 igeze, nabo bahita baturitsa bombe atomike yabo ku mugaragaro. Stalin arongera arabohoka, arongera aba Stalin utinyitse ku isi. Ariko mbere yaho byari catastrophe kubona icyo gihe umunyamerika aturitsa bombe atomike umurusiya atarayituritsa. Cyari ikintu giteye ubwoba. Ngenda atekereza ko muri iyo myaka 4 Stalin yayimaze yitwararika, aceceka, yumvira abanyamerika cyangwa se akabakwepa n'abarimo kurwana no kugira ngo ayigire. Ariko bayituritsa bwa mbere ndumva yaraguye mu kantu. Nawe bambwira, ni situation ikomeye cyane. Iyo niyo yari intambara ya kabiri y'ubutita, yakomeje kuzamura rero urwango no gushaka kwangisha isi Uburusiya. Ibyo byose bituma bya bihugu byiyita ko byatsinze intambara ya kabiri y'isi yose, bya bihugu byita ko byatsinze intambara ya kabiri y'isi yose, byagize gute? Byasanze bigomba gukomeza gupfobya amateka kugira ngo byigize hirya ubutwari bw'Uburusiya. Ibyo rero nibyo Vladimir Putin yavuze mu ijambo yavuze uyu munsi. Uyu munsi kandi Vladimir Putin akaba yavuze ko abo bose bifuza kuba bahangara Uburusiya, yababwiye ko igihe cyarenze, Uburusiya buri tayari, intwaro zabo zose zaba kirimbuzi zari zihari no muri defile za Yaz mwazibonye, yababwiye ko ziri tayari. Ababwira ko Uburusiya nta muntu ugomba kubukinisha, Uburusiya ari igihugu ndahangarwa. Putin kandi yijeje Abarusiya intsinzi ahangaha
muri Ukraine. Ikintu nabonye nagarukaho njyewe, nawe urambwira icyo wabonye muri komenti, ni Putin agihura na Lukashenko akimukubita amaso aramubwira ati njyewe nawe turacyagaragara neza. Abasaza ntabwo bashaka kwemera ko imyaka yagiye, ariko urebye make-up Putin yari yakorewe uyu munsi wabonaga ko yari afite fresheri za mama yake, sinzi nawe uko wabibonye. Gusa ni ibirori byari biryoshye cyane, akaba ari n'ibirori Abarusiya bamazemo, ni ibirori navuga ko Abarusiya bamazemo icyumweru iminsi 9, kubera ko guhera ku itariki ya mbere z'uku kwezi Abarusiya batangiye gusura intwaro z'Abanyaburayi zarasiwe ahangaha muri Ukraine, cyangwa se zafatiwe ahangaha muri Ukraine. Akaba ari n'ikintu cyagaruye mu mutwe Abarusiya ko bongeye guterwa na bya bihugu, kuko bongeye kubona ibifaru bita Leopard bahanganye nabyo. Bongera kubona igifaru Leopard i Moscow, n'igifaru bagiye baparika iruhande rw'indi Leopard yafashwe mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Hari Leopard yafashwe mu gihe cy'intambara y'isi yose ishyirwa muri mize. Iyi ngiyi ikaba riri muri Leopard zari ziteye umujyi wa Moscow, kuko nababwiraga ko ibitero by'Abadage byageze mu nkengero za Moscow. Bafashemo rero igifaru kimwe bagishyira muri mize. Kugishyira muri mize ubwo iyi exhibition yatangiraga, nk'uko nabivuze muri podcast y'ubushize, wenda nagisubiramo kuko abantu bose siko baba bararebye ikiganiro cy'ubushize. Bafashe Leopard barayiterura, bakuye muri Ukraine bayitereka iruhande rwa ya yindi bafashe mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Hejuru bandikaho ngo amateka arongeye yisubiyemo, bya bifaru biragarutse. Ni wake up call ku Barusiya bose, bya bifaru biragarutse. Kubera ko nkuko nababwiye ngo iyi ntambara yishe abantu benshi mu Burusiya. Murabona ko Uburusiya bufite abaturage benshi, ariko biragoye kugira ngo uzabone umuryango mu Burusiya udafite umuntu wahitanywe n'iyi ntambara. Biragoye cyane. Ari nayo mpamvu iyo babwiye ngo Leopard zagarutse, ni wake up call. Umurusiya wese na wa wundi utari ushaka Vladimir Putin ahita yongera akagaruka agatekereza kabiri. Hari benshi batifuzaga iyi ntambara, ariko babonye Leopard zije baravuga bati intambara ni ya yindi basogokuruza barwanye. So rero Vladimir Putin akaba ari umuperezida navuga ko yongeye gusubiza Abarusiya ijambo, nyuma y'uko Boris Yeltsin n'abamubanjirije bari bamaze kwinjira mu mirongo y'Abanyamerika, basigaye bazana n'Abanyamerika mu nganda zabo za nucleaire bakaza kureba uburyo zikoramo n'ibyo batagomba kurenza. Vladimir Putin yaraje ahindura ibyo byose, arongera akora Uburusiya igihugu kitavugirwamo, agira Uburusiya igihugu gikomeye n'amahanga yose atinya. Ahangaha akaba yarabigaragarije mu ntambara ya Georgia. Intambara muribuka Georgia ijya kujya muri NATO yanga kumva, ikomeza kwinjiza na Ukraine muri ibyo bintu, birangira Ukraine iraho iri uyu munsi. Bikaba binagaragarira muri Ukraine ko NATO idashobora gutinyuka Uburusiya kubera Vladimir Putin. Ubukungu bw'Uburusiya buri kugenda neza. Vladimir Putin yijeje Abarusiya ko n'ubukungu bugomba gukomeza kugenda neza. Ibyo byose ni akazi gakomeye Putin yakoze. Ni akazi gakomeye Putin yakoze muri iki gihe cyose amazeho. Ikindi kandi Abashinwa bishimiye cyane gukomeza kuyobora kwa Putin, kubera ko bavuga bati imishinga dufitanye n'Abarusiya biragaragara ko izagerwaho, kubera ko twizeye Vladimir Putin. Akaba ari naho nahera mbabwira ko na Xi Jinping rwose yamuhaye congratulation, ariko ni ibisanzwe, ni ibintu byumvikana. Uyu ni inshuti ye yakadasohoka. Ntimugende mudakanze kuri like inshuti zanjye. Abantu banjye mwese muba mukurikiranye iki kiganiro, muba mwarakoze sub, ndabashimira cyane. Podcast ni iyacu, mukande no kuri like kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi bashoboka. Ndabakundaga cyane rero, amahoro.